Nakamta kitu ki bakwa panok senyang ki beduk belapan bet taka slem jung grupang ki sengau pa pan poi ki senyang syakar potrik no pra arjar pusau yang jing tip ki bakam benya pila ban pun kini ki nembar belai harum pra arsan pra kendai way not lie but nyo not san riu sau pra sound riu san. Kasing kongres mentak si pale ka kendai trik no pra arjar pusau kala pelat pajba ya ketup kerteng ke banongkong juki kertong MDC ki banyak ko niki election ke ban salong ke arpui terik rempang arjar pusan Hakasihil Autonomous District Council bat Jaintahil Autonomous District Council ki bala pelait mentak kasingi kentup kat sangut syaki HADC bat kat wengut syji HADC bat ye kini kerteng la pelait du Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ke belalong office terikam ke parti ya ketup kerteng ke babut and sa pelait sien hai kini kisngi banwan. Mentah kesini la don meeting naka PEC Pradesh Election Committee jongi di sontenar ban itu IP ba ilarai kat tu kan niki candidates kat sangut napa KHADC but kat wegun na HADC ki batam ngin sele hadin nama ki don ki sit ki ba bun ki ba apply ni hable work ni hab persang ban penban ka consensus na do block do district kata ba ni klem la ban rai baro sen rai dengan hable work haga jo ko porro ni sio don kam hi swa ka Christmas ni de ban declare ki candidates ki jongi nomor ki biru ki kmil ti barabor hi ba kat pam pat declare ke kongres imat ka movement ro kam pat don tingi satenat ba in IP mata na don meeting la pas dali ila ayo ka approval don dadi pada pan announce tingi list insa ICP tela de piong ban pulir on pulei na trekam don kam ban pulei insa IP jing shangi la finalize na mawati no umsning na sarangkam na maukanro na shela na melim nong tmai na lai ukra maukar jayau na maulai na nong spung na mairang na ramrai bat na maukarwat na Janti Hills pat na war Jantia Hills na Klik Tershi na Modemai na Mansengat na Baroto na Safai na Raliang na Shampung na Mothlong na Sutnga bat na Narpo te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samla ro ki ba participate hakane ka election so si pat ban ong long kmi te tang na Janti Hills ka wei nang ni na kasil ki don ki pa participate ndri kampat don hakane ka list ka next list kermen ba kin sedan ki long kmi ro te daras ka try la pikwa ke ingin sa circulate kene ka press release ngin sa IP ngan sa la draft ni daga parang dengan sa IP daga kasir dengan sa IP bat ki kerting ngin sa IP kubli sibon kermen ba kajing yarap jampi kajing yarap ban pen sapeng kene ko kubar ki bru tip ki candidates kermen ba ki nong yele ro ki yok man sim tang ka nga karpat ban IP ba sobha tho ba but ke bangi keren tho ka bangi keren nai penhe nai penduna kata gitu kan kalian sangi tidak don kono ka jingkwa jingkeli ka badai na kalian ke parti ngan sejubab zona kena badai lemta ka council sebabu ba pensinga laban ke malong mentang pada don candidates la don ki press ki ban apply ro ka piang na laban ado mentang na laban ini don ar laingut ki bala approach nga ndai impat fanara laban naka 29 Janti Hills naka Arpopra nilayo Arpo South Santali ki konsensi kiton ki blak phone tang ba ngidang apswa haduk kan long te kini ngatlai by the first week of January dani hapok 4 January minsa finalize lot ya barok ki badan so tenat ban ibat Janti Hills ro bon ki sitting MDC ki badan bat ni ki bat ki la approach ni so tenat ban iba kadon hika jing trong siết rồi bạn Janti Hills rồi Khasi Hills lele te ka kam trong siết ba Kanut ki sitting MDC ki badan ko ka parti ki ba ki Finance Congress ki sitting MDC te lai tamu ba pencingan yu bana Congress ni kiwe parti da nyimpat rai ni pan ong rai no po is Hills Janti Hills te ki don ki sitting ro ki ba ki dong apchwa ki dang change ka constituency jongki rai pat ayura pat finalize re ki don sitting ki ban try ka next list jongi ngin sa pendik mata ki sitting ki ban
Yawan ni. Kita babon lagi ni ki badon lagi mdai ki sitting ro ki don ki ba ex MDC ro ki yebon ki badon ni. Yi ki ba biang don na sampung wei u sitting u ba job na UDP kang la resign la aslam ni UDP la join gan ni la aslam join gan ni ita tengi la recommend. La yo approval ro na Delhi. Ba Victor ani mana kani dang pet biang nak NPP wan rung bang kongres tu ila. Yo dikit me. Kajirang dapat finalize lah. Kajirang dapat finalize lah. Kadung ba apply na jirang. Lain work apply na jirang.